sé seo an man agus a chuirm chnuic, le Sarah Hayes agus Helen Craig. Tune the Vandulag no the Sgoil-àraich. Turn the page when you hear the bell ring. Sé seo an bailach a fachcaigh chuirm chnuic de chéparan úl is packed in crisps. Ní sin chuirm chnuic. Scaneal, bí seo ma. Sé seo an man a ghéan an boxa nó de galamh an bailach a lorach péir stochgan. Cúmsúla de chuirm chnuic. Is mis an man gearst. Sé seo an cú a dhealach go sochgar. Suas chun a bhúrst is an man gearst tapi. Han tachras aram sa cúteach. Ha mi ski. Sé seo an man le a thuúr an dúnd nach ach go stráin a bhainnes do chu. Sé seo an man nach chadal go súin nó de léim an cú an náirst. Geronimo! Suas i de fórst, sios chun an bhar, gléh va. Is cúla an doras le cépar na bhíal. Is chut a gaga cáil ach box a falló agus úd dearach son a chacnach. Sé seo an bailach a chéad scachaid son chuirm chnuic is cú is man gearst. Tí hachad. Cáid a bhil sibh. Sé seo an bailach a chóil an cacnach is cúla van doras, cú agus Mathan. Cacin, cacin. Ha seo ma. Tród cála din. Sé seo an bailach i dheach de bhí fiaich gon dúrstiatis díhau géirí. Drochú man crosta. Ha sin ma. Sé seo an bailach ar an chuirm chnuic gúr de chéparan crisps agus deochan is sú. Agus sé seo an man a thuairst haid fluch. Gáis an chuirm chnuic is staid an dú.